Universidade Oriental Timor-Leste, UNITAL, realiza Reflesaun Loron Domingo, Hamutuk Defisiensia Matan, o tema Domingo Hahuhusi Umalarang, ema ba ema no Domingo Hakoak ema hotu. Lia hirakni hatu si diretor Istimor Blind Union, Belino Desteiro Cruz da Costa, Waingira remata Reflesaun Loron Domingo, ia salão UNITAL Becora sextane. Diretor nedehan, lorong ida uhin, lorong especial bay mahutu, no mundo tomak, makanarang happy Valentine Day, e mahutu iha oportunidade expressa, nia vida moris. Durante hala moris iha mundo idane. Loron da spesial emang Loron idane aku mahutu bele oportunidade bele expressa vida moris uma durante nia halau nia vida moris ia mundo. Nia hak tuir lorong especial tebes ba itania moris atu nia hadomi malu singu malu iha konflitus oyoing. Ia fating hanesam bruder Nikolai Hatete, lorong ida ohin equipa pastoral, usi Departamento Juventude Católica Diocese Dili, hakarak fanus jovens tira hanoin hikas, doming hahuhusi umalarang. Ami equipa pastoral usi Departamento Juventude Católica Diocese Dili, desudel, ami hakarak fanus jovens tira hanoin hikas domine hahuhusi umalarang.Ebe doming basiranian, doming ba família, da asli doming ba animal. Zoanya Belo, Estel News.